Prošao sam Vojvodinu, Banat, Srem i Bačku, na Paliću proslavio. Zadnju noć pečarsku, opa, 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 svira tambura, opa, 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 svira tambura, svaka žica sebi svira, u dubinu duše dira. Opa, 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 svira tambura. Opa, 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 svira tambura. Verna moja tamburica, uz mene je bila i kada se mlada jelka u me zaljubila. Opa, 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 svira tambura. Opa, 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 svira tambura. Svaka žica sebi svira, u dubinu duše dira. Opa, 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 svira tambura. Opa, 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 svira tambura. Da li sam više zavoleo tamburu ili jelku? Sve troje smo otkazali. Na konju zelenku. Opa, 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 svira tambura. Opa, 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 svira tambura. Svaka žica sebi svira, u dubinu duše dira. Opa, 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 svira tambura. 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 Čuli smo Marijana Krstića, a sada ćemo čuti gospođu Merimu Njegomir, komentar vezano za interpretaciju našeg Marijana Krstića kada je i prva i druga numera u pitanju. Dobro vam večer pre svega i veliko mi je zadovoljstvo što ste sa nama. Dakle, hoću da kažem pre svega dobroveče svima.
Uveče, moje poštovanje žiriju. Hvala, drago mi je da sam večera sa vama, a opet s druge strane nije mi drago jer je ovo, čini mi se, najteži deo posla. Nama troma je baš pripalo onako jedan vruć krompir, da kažem. Teško je izabrati od ovo troje najboljeg, vidjet ćemo do kraja kako će biti, ali evo ja bih rekla za Marijana, slušala sam pažljivo. Dopada mi se ta dinamika koju ima u glasu, dopada mi se energija koju ima, dobro se uklapa u orkestar, ima i lep scenski nastup. Ja prosto ne vidim da bih mogla da kažem bilo kakvu zamerku, s obzirom da je ovde 6 meseci i kako kaže, eto, slučajno je sad ostao potpuno u pravom finalu, možda nije ništa slučajno, a eto, ja hoću samo da kažem da 5+ za ovog sjajnog pevača i svaka čast i orkestru i svima vama koji ste ovako dobre pevače doveli danas u finale. Najlepša vam hvala i hvala vam u srcu.